Ngicela nje uqala ngokuziveza nje ukuthi wena ubani nokuthi umhlali wala. Okay, igama ndinguKhaya wakwaMasika eSibongo. Ndingumhlali walapha eDiepsloot. Ndingumhlali nje walapha eDiepsloot. Ngendlela ekwenzeka ngayo emphakathini kwenzeka ukuthi singakhoni nokuthi sikwazi uhamba. Ubuhlungu nento ezimbi nendaba ezimbi bayabulawa abantu bayarechwa kwenzeka everything into ezibhlungu ebantwini and izenziwa ngabantu abaphilayo ngoku sekufanele ukuthi siphile ngenye indlela esingayi-understandiyo uthi ukuthi thina abantu balapha eSouth Africa asikhuselekanga ingeyinto esiyithandayo ke leyo kodwa makhe umphakathi nawo uzame uncedisa uhlome uhlasele uncedisane namapolisa ukuze sikwazi uzibona sisafe sikhululekile nathi ngoba sihamba nje apha phandle emgaqweni sihamba singakhululekanga ngoba ngezinto ezenzekayo sicinga ukuthi singafana nini singadutyulwa nanini ngoba sekukubi ngoku sekukubi mphathi wami sesicela ukuthi makwenzeke ngamandla ukuthi lokhu kwenzekayo nophando lenzekayo kube ngathi kuyaqinisekiswa. Njengoba sibona nje amaphoyisa afikile lapha abona ukuthi wonke umuntu ukhuselekile nithokozile ngendlela ayenza ngayo sizokuthiwa bakhona abakwabuya ababoshiwe futhi nithokozekile yini ngendlela enza ngayo amapolisa usho ukuthi enza umsebenzi wawo ngenyaniso nangeqiniso ngoba ngendlela bekwenzeka ngayo